Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ibi bitero byagabwe ahantu hatatu byiza bihora ibyo bibaranga ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu burasirazuba bwo hagati ya Israel na Iran. Kuri ubu ngubu tuvugana ni ibitero bimaze iminsi biba hagati ya Israel ndetse na Iran, baho bagenda bamishanyaho ibisasu bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero muri uru rukera rwo ku cyumweru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zagabye ibitero kuri Iran. Bivugwa ko ibi bitero byagabwe ahantu hatatu hakorerwaga intwaro za nuclear, nk'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabitangaje. Kuri ubu ngubu perezida Donald Trump yavuze ko abayobozi ba Iran bagomba kuyoboka inzira y'ibiganiro kugira ngo Amerika itongera kubarasaho. Ibi bitero byaje bishimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziyunze kuri Iran mu kugaba ibi bitero byaje bihamya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyunze kuri Israel mu kugaba ibitero kuri Iran. Kuri ngubu abayobozi ba Iran nabo bari gukora ibishoboka byose ko barebe ko bakwihimura, barebe ko bari icyo bakora kugira ngo bihimure kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kuri Israel. Ibi bintu rero bikomeje kuba bibi cyane hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho iyi ntambara igiye kuba isiga ibintu bibi cyane bitari bisanzwe, dore ko kuri ubu ngubu nubwo Israel na Iran byajyaga birwana, kuri ubu ngubu byakoranwe ubukana bukabije cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko ibi bitero byagabwe ahantu hatatu byiza bihora ibyo bibaranga ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu burasirazuba bwo hagati ya Israel na Iran. Kuri ubu ngubu tuvugana ni ibitero bimaze iminsi biba hagati ya Israel ndetse na Iran, baho bagenda bamishanyaho ibisasu bigiye bitandukanye. Kuri ubu ngubu rero muri uru rukera rwo ku cyumweru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zagabye ibitero kuri Iran. Bivugwa ko ibi bitero byagabwe ahantu hatatu hakorerwaga intwaro za nuclear, nk'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yabitangaje. Kuri ubu ngubu perezida Donald Trump yavuze ko abayobozi ba Iran bagomba kuyoboka inzira y'ibiganiro kugira ngo Amerika itongera kubarasaho. Ibi bitero byaje bishimangira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziyunze kuri Iran mu kugaba ibi bitero byaje bihamya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyunze kuri Israel mu kugaba ibitero kuri Iran. Kuri ngubu abayobozi ba Iran nabo bari gukora ibishoboka byose ko barebe ko bakwihimura, barebe ko bari icyo bakora kugira ngo bihimure kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kuri Israel. Ibi bintu rero bikomeje kuba bibi cyane hariya mu burasirazuba bwo hagati, aho iyi ntambara igiye kuba isiga ibintu bibi cyane bitari bisanzwe, dore ko kuri ubu ngubu nubwo Israel na Iran byajyaga birwana, kuri ubu ngubu byakoranwe ubukana bukabije cyane.